zedebuneke metirsidara darvekirinan li Irane, di meheke de setfu dehke satine kuştin. Jiyana girtiyen siyasi di xetereyeke cidideye. Rehistina mafen mirovana Irane di raporeke şok de ragihand, ku dezgeha dadveriye yakomara aslami di meha tirmehede. Dehe tirmehe he tebaşe, heri kemse dehkes li girtigen çudayen Irane darvekirine. Ev hejmar, ku darvekirina jineke, heftvelatiyen Afgani, nehvelatiyen Beluç, çarvelatiyen Kurd, usevelatiyen Ereb jidi navdeye, ligori heman serdema sala bori jidu kıtan zedetir buye. Ligori rapore se jivan darvekirinan liber çavan hatine bir eve birin. Utene heş jivan di medyaya devlete de hatine ragihandin. Zedebuna peyla darvekirine di demeke de dikevime ku derhistin. U piştrastkirina çezayin darvekirine jibo xwepeşan deran, girtiyen siyasi u kesen ku bi sihuriya jibo İsrail'e tene tavanbarkirin